Batkenge бар, patriot болсаң, Batkenge бар, ошо жерден бөлүп берет, сен бияка бар, сен бияка бар. Канча машиналар чогулуп кетти мына жерде. Ана группабыз чогултканда Баткен область боюнча райондар чогулуп атат мына жерде. Райондар ким 500 берет, аны ар ким өзүңүздөр райондар бири-бириге тааныгандар чогулуп алып уюштуруңуздар ошол маселелерди. Анан аз биз муну билебиз төрагадан сурап туруп. Түштөн кийин да самолет уччу болсо, гумпомушту через самолет учурганга аракет кылабыз. Себеби машиналар өтө албайт ар жака билесиздер. Ошондо уюштуруп атабыз азыр. Ана райондор мени таанып алыңыздар азыр жерде. Эгерде гумпомуш уюшулуп, мына райондорго деп чогулсаңыздар, представительдер келиңиздер. Азыр биз 10 киши кирип депутаттар менен жол сүйлөп чыкканбыз. Эгер дагы мынабы ок дары тийгендерге же башка самолет учуп калса, ошолордон гумпомуштарды учурайлы, жөнөтөйлү. Şu her bir rayonun представительleri жана içine kirgen, az saat 3'te kayra kireriz. Ana nerede cemaat? Bizim niyetimiz neyle bu yerge kelgen? Ana buna kılatkanız uyat, şermenler, dünya yüzü kör, biri uşun teyiz be, subhanallah. Kendinizler bir, bunday jakşı bir, özünüzün jakşağınız körsetöylü. Biri süylüyatkanı, ikinciniz uğup duraylı. Biri süylüyatlar, bir yerde sen bundaysın, sen provokatın. Yok, bir tuğanlar, birimizi sıylaylı inşallah. Kendinizler. Birimizi sıylap, biri süylüyatkanı uğaylı. Anam, баягы депутаттын зарплатасы мынча андай сөз кереги жок. Аны талкуулай турган убакыт келет, бирок бүгүн эмес. Бүгүн сиздер менен биздин оюбуз совсем башка. Ура жамаат. Ошол үчүн биз гана Жунтумакка келели, айланайын суранам жамаат. Жунтумакка келели. Бирибиз бардыгыбыз ичи жүздү күйүп турат. Ошол жерде көрүп мына азыр видеодон көрүп атасыздар жаш балдар кандай kanallardan, sulardan keçip ötüp kaçıp atkanlarını görüp durabız. Bирок kanımız ne kılabız? Ayla çok savur kılıp atabız. Münaktan kütöylü. Biz sizlerden içinizlerde var talaplı büt ayttık. Azı bunlar töreğe kayıp çıktık, talant mantık kayıp çıktık. Bizim Kırgızistan'daki vayana служащий zapastagı bağırık etti değil. Her bir Kırgızistan'dan, Respublikanın her bir bulunmurçudan gitti uşa değil, bardığı. Vayana служащийlerden bağırık etti değil. Anı bizge sekiretti, anı barını aytmaydı kendi. Şunu çarbayla koyalım. Anı bağırık ettir. Barganlar barıp atat. Ошонун үчүн мына жерде күч көрсөтпөгүлө жамаат, кечирим катуу сурасам, кечирим сурайм. Ким патриотский сезим менен барам десе, баштаңа отур, Аллах ыраазы үчүн изинди кой. Досторуңду патриот балдар сал айда. Бирос сүйлөп койсоң болот. Бирос сүйлөп кой. Бирос сүйлөп кой. Бияктан бирос, бияктан жардам бере тургандар, бияктан жардам бере бериңиздер. Анан жылайчылар ичиде жүрөгүдө эмеси барлар, барам дегендер чогулалы. Анан бияктан акча жактан жардам берип коюңуздар, жол кире, мол кире. Биз баралы, хотя бы согушпасак дагы биз элдерди алып чыгышка жардам берели. Машинеси барлар жыйылалы. Давайте четке өттүрүп кетели. Ким разы? Ана жамаат угуңуздар. Жакшы жаңылык спорт ордосу бар го. Дворец спорта. Sport ordusu da ошол жакта чогулуп, гумпомуш чогултуп аттыр. Ошто дагы. Ошол акча чогултабы? Анан ошол жерге барып, кимиңердин ким жүрөктөн эмне чыгат, ошол жерге барып жардам кылсаңыздар жакшы болот. Жамаат. Анан мындайда азыр бизге первый помощь, консервация, тушенка, килька, милка жана оңой тамак аштар барбы? Кимиң магазинге бар, Аллахын ыраазы үчүн ала турган болсоңор, ошондой нерселерди алгыла, жеңилирээк. Чтоб баягы макарон, пияз, ала турган убакыт эмес азыр. Чисто тушенка, килька, милка, сухой паёк. Ошондор спорт сарайда чогулуп аттым. Точный информация. Спорт сарайга ошол жерге барыңыздар. Анан жамаат, мына жерде тынчтыкты сактайлык, жамаат. Биздин Кыргыз элинин ушул жерибиз биздин сыймыгыбыз ушул жер, агуй. Жакшыбы, жаманбы? Бирок тартибибизди жакшы жагын көрсөтөлү. Жигиттер, дагы ыштап ачыптыр, мына эче сүйлөп коеюн дейт. Эче сүйлөп койсуңдар. Туугандар, урматтуу туугандар, ушул мына Угуп тургула. Токтоп Тургула, угуп тургула. бул азыркы балдар абдан туура айтып атат. Эмоция калтырбайлы. Азыр карайлап кан жутуп турган мезгилде биз бул жактан артык кылабыз деп тыртык кылышка жол бербешибиз керек. Азыр списокду түзүп, ушул жерде район айыл бөлүнүп списокду түзүшүбүз керек. Военкоматка өткөрүп туруп, жолдомо менен барбасаңар, жолдо баратып өзүңөргө кандай болот ал кепилдик жок. Биз бул нерсени бир канча жылдан бери аткарып келе жаткан тажрыйбабыз мол адамдарбыз. Ана мен биздин мына койну маңдайында
çoğun koroda ofisim var ele. Men hazır hozayinlerden surasam ruhsat berdi. Oşol jerge gumpomoştordu özüңүздөр alып barıp rayon айыл кылып жүктөп мына жакын эле жерде. Ошол жерге жыйнай берсеңиздер шартыбыз бар. Элдик штаб уюштуруп элдик штаб уюштуруп туруп адреси Абдрахманова 224 туруп 2. Ошол жерге жыйнап туруп ошол жерден артып кеткенге толук шарт бар. Болду же чыкабыз. Мүмкүнчүлүк болсо бул жерге дагы чатыр токтоп. Жамаат болду эже кыла. Жамаат. Nerede turganlar bardır, Bişkek şaharda yaşagan tuğanlar. Kimde kim Batken oraya niyet olsa barıp dayardığınlardı körüp geliyor. Hazır 3'teki akan sokkan koruyoruz, bol bolsa bismillah. Niyet kıldık Allah'ın razıçılığı için. Elimiz, yerimiz bir tuğanlar için de yaptım niyet kıldık. 2 rekat namaz okup çıkıvergile yolda. Yolga çıkanlar Allah razı olsun. Bismillah çıkıvergile de o. Malumat berbeyi. Hazır biz azam kişiler. Törağa çıksın misalga, törağa çıkıp hökümetten çıksın bizge şunday bolup atat dep. Saat 3'te diyor. Yok oşo. Biz kileriz atatsa alar çıksın bizge. Alar da çıkar abi. Çin yürekte patriotlar jönögüle turuş gereği yok. Az nereye bir kamaz ap gelip berse kamazga minsenger 4 sutkada orasına. Her birinde jengil maştenger var. Niye tura olsa bizden çındap olsa jönögüle Batkenge jönöverin. Azmalar saat 3'te törağan öyle. Ne değil? Davay karoçi. Yolga dayardan kıla. Kimin dernek koy maşınan var? Kettik. Dayardan kıla. Mana leylekke samalet menen jetkizebиz bir leylek anklapta paştı kaldı da. Produktаны şu leylekke birinci ana kadam jayga bürgöndüge oşonun eme kılıp ketiş gerek. Tuğanlar manday ıntımak bolol dağın jilaşı yüreğinde otun barın mekenine küye turganın bolsa jönöy ber. Anan ağıyge oyaka biyaka birölerin tilige kirip tartışa vermeyli dağın vardı o şu küyü etazmana şu Kırgızlık Batkenge Gumpomoş'ta jıynaş gerek. Mına kez mine Batkende var mı mına çistaya akvatnik eken koşullar şerikten. Çista военный служащийлер турбагыла берdi. Давай жөнөгүлө машиналарга отуруп кете бергиле. Batkenge bara бергиле ошол жерде распределять этет жөнөтөт. Bu yerde Turgan'da tolk yok. Kettik Давай Batkenge. жөнөй Hiç tolk yok. Munda tolk yok. Tolk yok. Niye kılar? Bayakıl aldamayın. Kim Murat bana ben maşından ayladım. Katar kalındı. Kim Murat? Köder kalındı. Kim Murat? 4 kişi aldılar. 4 kişi. Kim Murat? 4 kişi Allah'ına kettik. Amin. Yaratan Allah'ın Allah. Ben buna 4 kişi alsak al menen ketdi de oy. Bana malades erkek gene. Hurmatlı cemaat, bunlar bir geçti. Vallahi, aralaşmalar geçiyor. Aralaşmalar geçiyor. Kele kayıt arka bularım ne lazım bunlar be. Bunlar ölmüşlük olar. Özünü öldü karmakla çek. Adamlar. Tweet'ten her biri gel özünü öldü karmakla çek. Var ya sporda. Hurmatlı cemaat, niyetli tutanlar niyetli. Köle bırak gel, niyetli tutanlar. Gel cemaat, fiyatlı. Cemaat. Uzun yerge tamsilik istegeni kelgen bolsa var ya Allah görüp durapsın ayıp koyuyor. Çınında cemaat haram niyetlere kelgen bolsa var Allah kandır görüp durar. Gereği yok üstünün davay. Bara Turgan'ın gene Batkenge, bara öyle Batkenge rastile get olur.
Bana bir kişi gerek. Bir kişi gerek, bir kişi. Kimden önce? Hey, kurbanlar. Bağırlar, ruhsanlar. Boyaktan emne maksat menen geldiler, oşan aytqılat. Bir-biriңер менен кырылышып атасыңар, бучакка туруп алып эле. Бияктан минтип барганча барбайлы койгула, силер жетпейсиңер кырылышып. Bir tutamda Militsiyalarga qayrayıp qo'yar, jamoat. Barыбыздын туугандарыбыз бар, ордан иштеген. Демелер иштеген, ошол силердин эле туугандарыңар. Ушулар бар, сиз жүрөсүңөр да. Алар менен кырылышып атасыңар, жетпей калбайсыңар. Çoğunlardan başla, yağı leyle geçeceğiz. Düşündüm ake, hazır düşündüm siz hazır şu dayarsınız. Ben de ben sohbet ayrıldan bunu. Batkende sohbette bunu ake, maşinasымен жөнөтөт, кошулгула ya. Başlılar verirse. Kim barat? Tуугандар. Meniki Paul Bitton mallar. Çetin dönme mallar. Meni uksаңар, келгиле бояктан провокация калтырбайлычы, туугандар, бири-бириңер менен кырылышпаңыздар сураны. Эмне эле бараган эле сотрудниктерге жабышып атасыңар. Жамаат дагы бир сөйлөп. Боякта ынтымактуу болуулудагы бөлүнгөн жерге барсаңарчы. Жамаат, мына жүрөк тезе турган дагы бир информация келди айтып коеюн. Ошо Баткенде бир мектептин подвалы полный битком адам турат экен. Уккула. Мына уңуңуздар, Аксайда мектептин подвалында битком адам турат дейт, чыга албай подвалда. Полный басып алган дейт ал жерде. Ана мына жерде келип алып бири-бириңе короз болгондор таңкаламай айланайын. Кичине эркек болгулачы, намус бол. Мына милициялар киме? Африкадан келип милиция болду. Биздин кыргыздын эле жараны го буларда. Келгиле мына жерде кантип бир алдыга результат кылабыз деп турбайлыбы бу жерде? Kalk böyle var, bir yerde provokasyon kılasınlar. Cöle Turgan'ın. Bizim o şok, el buna maçta çıkıvatat, barağız değilsinler, kana bara Turgan'ın, çıkmaysınlar. Elinger kırılıp jatat, baldar. Benim baldarım, elinger kırılıp jatat, jeriңерди tartıp alıp jatat. Sizler namustan başlanmış yerden şükür. Tart olsun bana. Beret bana, barsan bana. Baldar, Batkenge barsalar bolot, barış gerek Batkenge, barsa bolot, bargıla. Aruja büt berilet, o şayaktan berilet, bir yaktan aruja bermeyin. Batkenge barış gerek baldar, davay cün ögülü. Boşta kaç yer cüneytas, kanay. Gel, Berkeç. Kana can taksır kana. Kana cana sohbetti, taksır kana bir bazar. Kana. Baldar tine, getken baldar tine tetiyedi, get otur. Berkeç, ek atam diyor, aruz barış gerek. Bu Kırgız elinin probleması, bulçu. Kana o çok şey. Kırgız, Batken tinç, Siler tinç, Kırgızstan, Bişkek. Bardığınızın problemi az bu. Kırgız'ın kanı, kiminde Kırgız'ın kanı olsa жүрgüle varız. Buna iki maçta canı atat buna. Bir maçta oynanmayın. Bana çakırış gerek. Dost, şart, tuğan, uruk, erkek kişi. Kettik degende tıp durası var. Kettik degende bardığınızı ateş gerek. Tıp pısı oturmayın. Kaçırdın eli. Mıncasla ken. Çaraka atam Kırgız'dı deydi. Düşman dardı deydi. Birin bilet kozgalçında bilet. Çürek kozgalçı. Kırgız için. Uçağa çel isteyip cürüyoruz. Uçağa çel kızlarınız öyle öyle. Yaş boldarız. Saçma bala ketip kaldı. Kırgız kozgalçı, oygaçı, benlik cürüyor. Tündük düştük, arkalık ottuk deyip. Bir Kırgız böyle. Düşmanға tik duraylı. Ölçekten tik duraylı. Okku. Hazır al kırdağı emez. Kaçan öldü çıkıyoruz Kırgız. Kim barat Batkenge? Dayanır mı? Kırgız. Kim dayan? Baram erkekçe. Buna o söz, aytılan sözler cürekten.
saat 3'e çeyin jönötüganlar jönödüler 3'ten kiyince. Deputatlar töreganın alardı sözü kavus. Andan keyin dagı bu жерде kanday maşinalar bolboy büyük keteriz cemaat. Yarım saat vakti kaldı. Yarım saat vakti kaldı. Şöyle güç gerek az. Yarım saat 3'e çeyin. 3'e çeyin. Niye olur? Biz Kırgız mı? Çağdan bulamaz, çok degende tut bulamaz. Kırgızları baraket. Elden bir Kırgızstan köterilip durdu. Kırgız köteriş gerek biz. Kırgızmız. Onlarımız gerek. Batkenge getip otkanlar, o kim gözleri çok Baraslar. Çok gitmişler. Bölünüp gidiyor bu Kur'an'ı. Astagfirullah, Xuday saklasın. Çinemi, yürekten çıkarıp 100% çoğultörler uşul akçaga men buna cevap berem. İnşallah. Allah'ın sizlerine sana cevap berem. Tuğanlar, Batkenge para turganlar. Oştanları kavat görüp aytatken. Azılı kirim süleşken okilder, şonu da süleşip çıksın. Bekarlar oğlan kelmeyin. Buna şonu ki yok azı kirgen okilder süleşip çıksın. Siz hazır bulan akça çoğul atkanlar için vallahi bunlar kayda hazır. Yerine cevap. Çok seversen. Böyle koydun sen. Hazır mı? İçige komisyon. Oğlan kelmesin. Sizler birinci jolga çıkыңыздар. Çıktık alma maşına. Çıkın, men telefonum жазып alın, anan ötkörбөs айтасыздар. Жол açık. Hazır kavar geldi. Oştan tosqun. Жол açık. Жол açık андай дегенде. Çıkam kuda kalasa. Çıkın. Bismillah. Cemaat, оқыңыздар. Men hazır mına Mahmut төраға менен Primo биякта биз комиссиядағы hazır өзүбүзчө группа түздүк. Men telefonum жазып алыңыздар. Эгерде группа ушул жерден чыгып, Оштон же Карабалтадан бир жерден силерди кармап өткөрбөсө мага чалыңыздар. Men noterim жазып алыңыздар. Birlik menen связь бар, через Karim Buşuğa baş yiyip duraylı пока что. Bu neler sebepçi? Menimce barlar razı olsa gerek. Bir bunda uçurlarda top bölmey. Bir adamga baş yiyip duraylı. Nomer жазгыла 777 15 15 15. Код 777 15 15 15. Bismillah, жолго чыккыла. Личный любой вопрос болсо чаласың. Жолдон тоскон болсо Каримге чаласыңар. Kimni? Балдар, чын эле мына бала чогултуп атат. Ушул акчага 100% биз мойнубузга алабыз, ошо туура жайга жеткизебиз. Жөнүңүздү айтып койгондар, сизге чогулсун телефонуңузду бергиле. Чогулдук. Эмес мындай. Ошо телефонун айтып кой. Бул бала өзүбүздүн бала. Инилерибиз. Мен өзүм Баткендин элим, Баткендин. Ошо тажиктер менен мушташып чоңойгон балам. Ишенемде. Тажикче сизге башка жүзүңүзгө башка күлүп сүйлөп, артыңыздан пычак урган калып болот алчы. Бул провокация эмес, ошондой эл. Баткендин эли билет. Жаштар ойгонгула, мына аксакалдары, 60 жашка чыккан аксакалдар патриот болуп кетип атат. Бисмилlah, бара берели, кайта бул колубузданчы. Ошо Баткенге машиналарыбыз менен барсакчы, эмне иш бол, может бирөөлөр бул жака жеткириш керекпи? Давай бир 2 ракат намаз окуп, эмне түз кылып жардамга деп чыгыңыздар жолго жамаат. Мына жерде тургандан эчтеке чечилбейт. Давайте жамаат, чыгып бир машиналарга отуруп туруп жөнөйлү иншалла ошо. Bargarga uyun жеткенде olsun. Bargar tinchlanib bermaysizlar. Bargarga uyun jetsin, tinchlanib bergin. To'raga chiqdi bular. Bo'lgan fikirlar bilan jo'lla qilaverasizlar. İşte. To'raga sus qo'yinglar. Kırgızstanlıklar. Gelgiler söyleyin de çıktı söylesin o için. Hürmetli cemaat! Talaptı deputatları! Talaptı koyun deputatları de tuğanları! Her durağız vardı. Kim söyle? Kırgızstanlıklar. Mına астыңарда Жоркештин бардык курамы турат. Төрага катары мына алдыңарга чыгып,
kıskaça malumat verip koyunu tura çeştik. Sizlerden suranabız, provokatsiyaga alınbаңыздар. Mına bardıq hazır iş-çaralardı görüp atабыз. Parlament öz milletinin alkagında işte alып barып atабыз. Önkü günü mına hökümet menен взаимодействие kılıp, malumat alıp bugün karap çıktık. Biz parlament толық кандуу кандай биздин укугубуздун алкагында жасай турган иштерди аткарып берүүгө даярбыз. Parlament даяр. Hökümet özünün işini alıp barып. Albatta болуп аткан маалымат жөнүндө азыр кичине взаимодействие кылып атабыз. Biz parlament бүгүнкү күнү азыр жалпы куралдуу күчтөрдүн иш аракетине тоскоолдук кылбастан жана өкмөттүн ичине ушундай маалда чакырып алардан маалымат алып эмне кылып атасыңар деп тоскоолдук кылбастан жалпы өзүбүздүн күч аракетибизден эмне бүгүн жардам бере алабыз ошол нерсени карап чыктык. Кошумча бүгүнкү күнү азыр штаб түздүк. Parlament ушул жерде борбордук штаб ошондой эле Ош шаарында кошумча штаб түзүп иш алып баратырган болдук. Бир суроо берейин. Кошумча саат 5-те жыйын өтөт. Президентибиз жалпы бизди жыйналышка чакырып атат. Ал жерден чыккан соң тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Көп маселени Коюңузчу жооп берсин. Айта албайбыз. Анткени Cemaattan beri saat 12'den beri söz boldu de bütkön yok. Dakansa uğuk koğula çaylanaydı. Bu alı toptan uğalı hemen giyin sıra veresine. Biz bardыңарга маалымат бере албайбыз. Бардыңарга бул жерде мына 10 киши кирди, мына маалымат берели. Бирок маалымат бербей тургандагы маселелер бар, урматтуу коллегалар. Туура түшүнүңүздөр. Эртең бизди күнөөлөйт. Бул силерден маалымат чыгып кетти, мындай болду депчи. Мына тартип менен болсок 10 киши, мына биз байланышканга даярбыз, ачыкпыз. Чоң иш алып барып атабыз. 10 киши аркылуу чоң иш алып баралы. Ушундайда ынтымактуулукту көрсөтөлү. Билип атабыз, көрүп атабыз. Бүгүн проблемалар болгон болсо чогуу чечели аны. Ушул бирге турган мезгил азыр. Бирок бири-бирибизди кайым айтышып, жанакындай кыйкырышып багып жаткан мезгил эмес. Бул биздин проблема эмес. Сиздердин проблемаңар болуш керек болчу. Менде сөз бар. Солгоюп туруп мына кече бүгүн мантып колдоп атат. Мен иğnemi жоготот. Ukula ukula savur kıl ukula aylanay. Ukula meni kaldı. Hazır mına Баткен областına Гумпомаш маселесин кандай маселесин карап бергенге депутаттар кетип атат. Штаб түзүлдүк. Бирок өкмөттө кандай иштер жарап атат? Минаборода кандай иштер жарап атат? Bunlarla fayda yok. Bunlarla da kansa bunu bildik. Gelgiler birbirini gerdi, silah birbirinden su vermeden uğralı da var tuğanda. Hazır birbirini germe, çuvalı hiç kimler uğul baytmaysın. Birden su verip akırıp kalganlar teş durup görmesin. Biz bu adamla Hazır buna 10 öküldüңөр шайлангансыңар 10 ökül. Ошол кирсин. Тала, мен иğnem мына 3 saat мурун сүйлөштүм. Экөөсү эле калды деди. Экөөсү эле калды. Бөрүдө командир эле. Апамды жакшы карагыла деп эле сөзүм менен башка жок. Таап бербейсиңерби? Мына эмне кылыш керек? Жана Сулайбаев деген депутаттарга айтып койгула. Каракөлдө 60 жылдык өткөрүп атат. 60 жылдык өткөрүп турган малеке бар. Bugün Allah'ın uluk günü. Hazır söyleştik. Intımaka geleni de. Biraz söylegende iki adam uğalı aylanay. Hazır. Biz söz bitmeye jatıp bu yerde talap kılataz. Aylanay. Uğuturaylı da kansa. 5 minut sabır kılıp duraylı. Handan keyin. Handan keyin canağı 7 kişi.
Жеті областı, жеті kişi Çanakkale rayonlar, komisyalar kendinizler kirip oturdular. Turtucu baydım her suyla var. İlk adam çıktı. İlk adam çıktı. Kovluk buna bir yıl oldu. Bir yıl. Ben bakımdan bunu. Koy ver lan. Provokattan bu bak. Provokattan kaldırmakla. Aldırmakla provokattan. Hukuk'a gelgen bizde. Ne hukuk yapalım? Hükümaka geleli. Kırgız bağırırız. Hükümaka geleli. Konduğuna bir bulun. Ve parlamente bitta suro vereyim. Çok cevap versin. Ah kanaptır. Benim karamızdan. Bana bulturu soğuş oldu. Bizden kanca jaran öldü. Ne güzeli. Başka nersine mıyacakma kol koyuyorlar. Ne çıkarak mıyacakma kol koyuyorlar. Sizlerden suranayız. Buna ne? Talıklarınızlar he. Talıklarınızlar. Bana benim karamızdan. Hazır internet YouTube çıkıptır da misal için 58'ge çıkan olsam 53 yaşından beri biz talaşalım şu yerdeki sudu. Tavdu caylavdı. Ne güzel şu yer için çeşip verme ister. Misal için kumar kanallarına koyup verestere. Mızam çekinde. Sen mızam çekin, bir yıl kaçan mızam çekin oğlum. Bak kendi onda vergile. Arkadan mesafen 5 falan var. Çabuk birden sülü. Sonu çeçip verinizler bana. Ben az yakta duram kaçımla küçük. Hurmatlı cemaat, hukukumuzda upravliyede de gel var. Bizim prezidentimiz bilen hazır hukuklar saat 5'te çoluğu değil. O şu yerden çıkıp durup belli aytağımızda oturup bu oturup başka bir şey var. Beşte unutmanız gerek. Ben yüzünden kayakta bilmeyim hazır menci. Hurmatlı cemaat, kayakta bilmeyim. Kim cevap verir? Hukuklar hukuklar cemaat. Beşte kim doktor? Öyle olsa kim doktor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuklar. Hurmatlı cemaat. Men barınızlar cülöğünüzlerden küyatkan düşünüp duram. Bir o, biz hazır kakırgı informasiya boyunca Kırgız Respublikasının zapasta turgan военнослужащийлер, охотниктер, kim военнослужащийлер her bir yerlerde po пропискам жиылып бүт бары жолға шығып кетті баткенге қарап. Біздің мынау камералар бар, көп нәрсе сөз айтылбайды екен бұл жақтаншы. Бардың күштер кеткен ал жаққа. Күнің барын жөнәгілі. Жөнәгілі Қырғыз елі жеріңізді сақташ үшін жөнәгілі кетті күніңіздер бар. Аружа баткенге барып талап қылады. Берді ешкім аружа бермейді. Кетеміз. Вараус. Вараус. Yemeyeceğin o.
Andan gör deputatlar. Uqul hazır. Birinci mesele hazır. Oq atuşunu qancha soatda to'xtatalasizlar? O'shani javob bergilarchi. Bura, eng so'rasi. Beknazar sura berchi. Beknazar. Oq atuşunu to'xtatdilar. Bo'ldi. Birinchi mesele o'sha. Ubayli, tug'andari, ubayli. Eğer to'xtatmasa güçlüre kural bilan bastırıp to'xtatdilar. Başka yol yo'q. Endi qirtirib olasizlar. Güç qana ishlaydi. Yer masalalarini açık ayta olmayız. Garantiya belgiler. Cemaat uqla bunlar kameralardan dünya yüzü görüp atar. Nereye kirip togar ağalar ne deydi? Çıktı ketdi jardırdı patrodan dep aytабы түшүнүлө жайламайын килерби отурайлы анан эл менен чыгып элге маалымат жеткиле кыргыз эли барыңыздардан алла разы болсун иншалла бүгүн жума дуа зикир иншалла кудай буйрса алла кадыр алла сактайт биз болгонун себебин кылайлы bu yerde akça çoğulmadan canak ballar kimin koluna gitse jardan verir Kamazga oturma koymadılar böyle. Kamazga oturma koymadılar böyle. Burada buralar kaldırmaz ki. Batkenliklerden girmişsinler ya Batkenlerine. Ortalarımızdan ne? Dört kaçadan ne? Deputatlar sorağası, şüphetle. Çikitlere. Mirlan! Hazırına Batken'e jönü odadı. Mirlan! Batken. Mirlan! Mirlan diye buna. Bekal, üstünü çıkar. Olay çıkıla Nasıl mı gay? Nasıl mı? Ya Allah! Bak bas. Şuma. Yok.